Ćao ljudi, ovdje je Larko sa još jednom epizodom. Ovog puta nije samo o Super Nintendo, već ću pričati nešto o tada 90-ih godina sigurno najjačim videoigricama ikada proizvedenim. 90. godine su bile stvarno najjače u bilo kom smislu, znači u smislu muzike, u smislu zabave i svega. Zabava, kad kažem, mislim na Super Nintendo, Nintendo kao samu konzolu, marku i slično. Ovo je inače Super Nintendo Entertainment System, znači njega sam također, kao što sam rekao, dobio u zamjenu za moj Xbox 360 koji je imao RRD grešku. I dobio sam sa njim 4 tako diskete, znači koje moram pokazati. Jedna, dobro, ove 3 nisu ih poznate, ali jedna je Street Fighter 2 za Super Nintendo. Capcom je ovo proizveo i stvarno kada pustite ovu igru prosto poludite i vraća vas u ono staro vreme kada smo svi igrali na flipere. No ja mislim da je jedna problematika kod ovih disketa danas, a to je da se prosto mora više čistiti disketa jer se vada sigurno brzo to, evo tako, oprlja unutra i onda samo uzmite vatu koja je sigurno malo već alkoholom ostala tu, ne znam zašto se ovako brzo prljaju, ali eto, kada očistim je vodu proradi, da se uradite i sami. Licensed by Nintendo i slično. Tako da ja mislim da je igra sama po sebi najjača bila 90-ih godina. Ja u kojem god sam fliperu bio, bila je ova igra aktivna. Znači to su bile one velike, jel tako, kutije sa onim džojsticima koji su bili na tlu i vi ste samo ono pritiskali. S onim, jel tako, džojstikom poput Atarija ličio. Ajde da idemo na Game Start. Street Fighter igra. Slušajte ovu muziku. Da ne bi pričao dalje, ajde da igramo nešto malo ovoga. I to je bio Super Nintendo sa Street Fighter igrom. Imam i druge igrice. Ajde da igramo nešto drugo. Znači to je bio Street Fighter, da ne bi samo pričao o Street Fighteru, pošto svi znamo, jel tako, šta je Street Fighter bio. Street Fighter! Ovo je ta igra, ja mislim da će nju učitati, ne bi vada trebao da čistim, nadam se, da ne bi, super, učitao je. Sviđa mi se, vidite šta je Nintendo, samo bacite disketu i odmah učita. I ovdje je drugi neprijatelj. Nisam ništa dobar sa ovom igrom. Ovom drugom neću pokazati jer mi ova igra NBA Live ne znam zašto ne radi. Čisti sam je bio i opet ne radi. Ovako izgleda novo unutra, morat će i otvoriti i možda malo unutra čistiti. Ovo je o fudbalu igra, nisam neki sportista pa i ne volim da pokažem, ali, znači ovo je, inače nije moja disketa, ali vidite ovo je disketa do mog druga koji mi je posjedio, gledajte ovo. Ovo je disketa koja vredi para. Ok, i ovdje imamo, znači sve Mario je znači prvi Mario, drugi Mario, treći Mario. Evo vidite, stisnete start. I birate. Mario Lost Levels, Super Mario 2, kojeg mrzim, uopšte mi ne posjeća na Mario igricu. Super Mario 3, fantastično i jako teška igra. Super Mario 1 koji je izašao i slično.
Amigos Mario Lost Levels, jer onaj druge znate sigurno. Ovo je mnogo dobra igra. Malo da približim. Ovo je neko spasi onog stasa, zamislite možete se spasi, znači, vidite, stisnite start i save i continue, ili save i quit, a kad idete na save quit, vraća vas na onaj menu gdje birate i tako Mario. I prosto ova grafika je i dan danas zapanjujuća, iako je ovo 2011. godina, ali ajde. Ovo se može opet napraviti ovakva konzola, ali prosto nikad se ne može vratiti ono vreme kada smo svi igrali ovo. Sviđa mi se ova disketa jako. To je moj drug nju nabavio, on je uzeo, a on nema Super Nintendo i kažem daj mi čovječe tu disketu, ne treba ti, a ja ću kažem da nabavim, kažem pa i dok ti nabaviš dok šta, naći će tebi kažem druga, znaš. Baš je bilo krivo jer ovo je stvarno, mislim, ne ono krivo u smislu kao ej, on ima, ja nemam. Nego, kako ja nisam recimo na tako nešto naišao, stvarno je ovo dobra, dragocena disketa. Znači imati 3 igre u jednu je stvarno nešto što morate biti sretni da nađete nešto ovako u 2011. godini. Jer ih zaista ovih disketa za Super Nintendo, mislim za Nintendo Entertainment System ih ima to negdje, ali za Super Nintendo ih stvarno nigde nema. Ajde nekako se može naći za Nintendo onaj kojeg mi znamo, ali za Super Nintendo stvarno je jako teško igre naći. I on je našao najbolju disketu za njega, znači koja je bila najpoznatija i evo, tu je i radi. Sviđa mi se što je jedna disketa, što ima, ja mislim, 3-4 Super Marija i to je dobro. Jako mi je žao što moram da mu je vratim kad tada, vidite kako je to lijepo očuvano. Prosto fantastično. Hajde da probam još jednom NBA Live, ali kada tada nije radio, kako će sada raditi. Ovo ne smijem raditi stvarno ovako da ako ne radi disketa da ipak ubacim, ali hajde. Kad je već imam, ništa. Opa! Evo, ovo je iznenađenje neko. Za malo sam ugasio, ja sam danas sam probao bio i nije radila. Čistio sam je, čekam, ne radi, čekam, ne radi. EM Sports. Ok. EA Sports, EM, hajde dobro. Radi, znači, ok, ekstra. Ovo je NBA Live 97. Vidio sam je na YouTube-u, ok je igra. Exhibition mode. Ajde. Chicago Bulls. Ajde vidimo. Pravo old school. Vidite ovo. Kako izgleda se. Vidite, za 90. godine je ovo bilo fantastično. Ne znam kako se igra jer nisam what the fuck, ok, ne mogu da verujem da radi. Prvi put sa vama, evo sad pokušao sam da vidim da radi, evo znači radi. Ništa.
Šta? Jepa. Joj, ne mogu da radi. Mislio sam da ne radi, stvarno sam je pokušavao se da vidim da nekako... Ajajaj. Šta? Ej, out bre. Neće. Sviđa mi se. Ok. Hvala na pažnji i doviđenja.